Ez ve hemiya spas dikim Munîro و ev hevdîtin şopand belkî ziyaretekî cara yekî çê dibe ji alî heyetekî siyasî ji hikûmeta demkî ya Sûriyeyê serdana partiyên siyasî serdana me kirin. Ev gavekî nû ye û gavek erînî em dibînin. Yekem care di dîroka Sûriyeyê ev tişt çê dibe. Hêvî dikin li ser esasê vê gavê gavnî din jî werne meşandin. û me di nîqaşê xwe de ser rewşa Sûriyê pirrengiya gudandar Sûriyeyê hey. Di aliyê qanûn, aliyê hiqûq de gereke bênaskirin. û me got ne tenê serdana me jî bêkirin, serdana hemû partiyên siyasî Kurdî bêkirin. û PKK gu hene û partiyê gudin hene serdana wan jî were kirin. û qanûn derkevin, qanûnê partiya ji derkevin, partî kanibin rehet kar û barê xwe bikin. Yani di vê çarçovê de hinek nîqaşê me hebûn derwes bûn. Yani ji bo hilbijartinê jî komîtê wan hene. Ev heyetekî siyasî bû ji bo pêşerûj Sûriye û partiya ziyaret bike hatibû. Lê ew heyeta hilbijartinê hilbet daxuyanê wan ê demê pêş hebin û wan vegirê da yani. Her hilbet mijarên hilbijartinê jî hate nîqaşkirin. أما الدم بيش ده يعني ندفي دمي ده يعني نحن اليوم هاي أول زيارة لنا كمديرية الشؤون السياسية بمحافظة الحسكة. عم نحاول إن شاء الله نبدأ نحن الآن في مرحلة جديدة نمر فيها في سوريا بشكل عام، محافظة الحسكة بشكل خاص. هاي المرحلة هي عنوانها هي بناء ثقافة جديدة، ثقافة سياسية جديدة تقوم على أساس الحوار والنقاش، نقاش كافة المواضيع التي تهم شعبنا السوري بكافة أطيافه. نتواصل مع الأحزاب السياسية، مع التيارات السياسية، مع الفعاليات الاجتماعية. هاي الزيارة بداية ولن تكون آخر زيارة إن شاء الله، ونستمر إن شاء الله تكون هي مثل ما حكينا أنه هي تكون أساس لانطلاقة جديدة لبناء سوريا جديدة معا إيد بإيد بإذن الله. الله يعطيكم العافية. شلون المرة أنا منضبطين أخوي المرة تمام هون شوف مقر الاتحاد الديمقراطي ما شاء الله وأنت هيك يا أخي مقر الاتحاد الديمقراطي ما شاء الله جابوتين أنتم المرة ما عم تتعامل عند الاتحاد السرياني